esibonako but at the end of the day sizobuhlungu isitori sakhe. Mama, I understand yasibona isimo sikiso nje. The reason why I'm saying this is because kwekuthiwa imali bese ukuthi uyidlile. Imali uyithethe nje ngumama. Number 1. Umama wakhe lo bathi balekile. Nje kunomntwana ekhawona 13 years. Uyathwasa. Umama lo akekho. Ungalili sesa. Sokuthi umama onjani o responsible. Indaba umntwana nangahlala phasantela. Laba buya khona from kwaMhlaba. Laba buya khona. Uthi mimi ngithoma ukukhulisa abantwana ngimncane abantwana. Yabona ukuthi mama khona ndaba. I thought ngithi ngifuna ukum-adopt angisazi ngatshela abantu bathi ngicela lesho nalaba abanye bakhula kanjani banga-adopt ahlale kimi mina abantwana bami bakhulile sinke ulondweni uthole ulondwe endlini usho uthula mntwana ulundiwe thula thabi thula mntazana mkhulu ulondiwe tubekhulu umbonile uteshi thula thabi yazi ukuthini kose kukhulumeke nabomapule ngicabanga ukuthi ukhulumeke nomapule umapule acelwe ukuthi imali yakho uzoyithola noma ngacala mamhloni nami ngiyakholwa enumbekezelele enubona ukuthi 15,000 izona nje lapho I know abanakuze bose nangiphuma la ngibona ukuthi ngenza isokwanyane le ngiyabangwathela kahle ekubeni bamkolonda and I don't care umntwana bantwana. That's why manje mina yazi ngibambe ebantwaneni bami kulungile sengilwa nabantwana bami manje nginkinga zabantu I understand. Let's find a way out of this problem esele ikhona for now because with this current situation we need to check the background first and then as silandele the background check yakhona I understand ukuthi sometimes mawumntwana and I believe that nokuthi nesikoleni azangachubekela ukuthi ayiphambili ngemfundo angisho ngoba impilo yakhe imochakele obviously. So I'm pleading with people out there laba khona, let's come in, let's see how we can assist the situation, let's see how can we check out the situation, we assist them as much as possible because yes we understand ukuthi ungenele umkholisano bekodwa ujoinele umkholisano ukuthi ufuna ukuassista comes to a push besithi sizokuthi sikhuluma ngomuntu obhema indakamizwa or mhlambi imali uyayithatha ukugembula ngayo akagembuli ngemali begodi yonke into uyenza for ukuthi egcineni nabo baphile njengabanye abantu abenelikhaya. Uyachaza ukuthi mina ngikhamba ngicatsha nalabe ngihlala khona kwaphahla umntwana nami ukhamba i-distance and now ngiyithethe imali yesistam bayazi ukuthi bengibhadela kahle but due to ukuthi uma nakathi uyositholela ikhaya nathi ngiyithethe imali nganikeza umama. So I don't know ukuthi kwenzakaleni towards that situation. So mama ke bathi ubuyele emuva ubuyele nethi kuphi Eastern Cape and now the situation of umama lo abantwana banalikhaya nanje abazi ukuthi kahle kahle bayo ukuthi nabathi likhaya labo ngileli. Obviously this is just the challenge ezibakhona which is very sensitive. I believe that ukuthi nathi siyafunda sebazali we can find a way or we can have a solution. Our aim is not only just to do a reputation but is to find a justice and a closure towards abantu abafuna ehelebho. Ingakho si-identical force ngilaba abalalela amahlangothi wonke ayi-two-way story and now istory sikasisi nasakama is too different. Uma uyacindezeleka ngoba nje sikabhadela imali ekakamele ukuthi azibhadele angasazi isimo sikasisi azitshela ukuthi nosesi uyadotsha usesi udotsha ngenxa yokuthi imali yes ithethwe and ayikho kuyo nanje bekade ukhamba nathi bathi yokuboleka yokubanga esinye isikolodo phezulu lesi isikolodo esele sikhona and now I understand the pressure uma ngaphathi kwayo nabantwana bamfaka ngaphathi kwayo pressure but I believe ukuthi sibabantu siyaphila siyakhile and umntwana uyafunda phezulu kwama mistake. Remember mongatholi support from your mom and mhlambe I don't know the sustainability and bekodwa siyatsho sithanda ukuthokoza kuwe mama osonda khona la siyathanda ukuthokoza ukuthi uyidlalile indima yakho yokuthi abantwana bangalali bangakahle nabathi bathloga isichebo waphakama wathi king banikeza isichebo nabathi bathloga lokhu waphakama
wayenza konke okwenza kwabomama abafana njengawo bayahloga. Nathi sizozama yonke imizamo ngendlela esingakhona ngakhona ukuthi nangabe bakhona abantu abacale yona ihlangano yethu asimhelebheni usisi athome abuyisele imali akayibuyisele kugogo but isihlamini ugogo naye akabereki mara asizameni ukuthi senzeni ukuthi ama-donation nasidonate kwasidonateni sibuye sicala ukuthi singabahelebha njani ngendlela singabahelebha ngakhona. Igama lami ngubhili sengizoyivala la sizoyikhulumela ngesayidini sinogogo sibone ukuthi from la siyaphi. Siyathokoza yonke sizini gogo sizokuhlankhululela ngicela ungadoyisaka ngifuna ukukhuluma umnikele safuna ukuyenza so yamnikele funa yabona imali lo sinikeza yona asiyithatha sifuna ukuthi uyibale Thabi sondela yabona le imali le ibale 2 4 6 8 10 600 angisho 200 300 400 5 600 rand 600 rand ngicela uyithathe uyayithoma gogo ngiyethu ngiyethu mali thina nje ngoba ifikile ngakithi besizela sizokhona ukuthi sihelebhe imali le sicela ukuphungula umthwala wakathabi ngemali le sizokuzama ngendlela before iveke iphele imali izobe iphelele sicela ukuthi yona le siyayafula sizokuzama nathi ngendlela ezinto nikeze Thabi nikeze sizokuzama nathi ngendlela zonke ukuthi siyahlanganisa ngendlela esingahlanganisa ngakhona. Malini lapho gogo? 6 87 inde yathi 8 ngikho pesi lapho manje sizokuzama ngendlela zonke situation masefike so ayisivumele ukuthi sichubeke ukuthi sihelebhe isimo esikhona bese masiceda sivale ukuthi siba umuntu wazokuhelebha ngakithi singasemani nawe sikulise sithi ngoba wena uzengakethi uzofuna ihelebha sikuhelebhe siyafuna ukuhelebha mara kunesimo esiyenza ukuthi singakhona ukuthi singenelele dot lapho njengesimo sikasisi siba ukuthi nathi ke sithwale sibone ukuthi senze njani ngoba thina umbereko wethu masifika sithola isimo esisenza ukuthi sibaleke silingeke siyayivala ngicela bazokuphekelela baniphekelele noThabi bazobuya kuthina basithole ngapha banidropele abantu bakhona. Siyathokoza Thabi ube right uzoba right sizokuhelela awuyibuyise ngakithi thina siyakunikeza i-donation sikudonatela yona kwezo sikunikeza 800 rand esikunikeza i-donation iphuma ngakithi asivele nje sikhuleka ngisho ukuthi inkolodo lezi zikhona ukuphunguleka ngisho awuyibuyise ngakithi ngizwa ngisho kusho ukuthi soyazi ukuthi imali ephungulekile nathi sizokuzama ungasakhambi umashonisi wathi ufuna enye imali sizokwenza ngayo zonke indlela ukuthi abogogo babhadele bazoniphekelela endlini ngisho khona ngathi ngifuna ukuyivala ngisho ukuthi kunenye situation guys njengoba nibona ukuthi umbereko wethu identical force is also to create justice la kufikelela khona ukuthi kunabantu abayitholi ihelebho kuhle ukuthi abantu bangakhuluma abangakwazi isimo somuntu bangakancane so angeke sicontinue ngale situation asabafikelele muntu